oba pani ne titiw na ususu se ne bia one sa man no se eye no krasa pani no ayi obi dia na wone ne hyehye ho ansa na wo ba behu ana mo twempena oba meba. Hello. 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 Yeah, Patricia, good afternoon. Good afternoon. Mama, now what to say? I don't know the name. Yeah, the Christian say. But me din the Marcos. Na we me pesa me ni wodi nkomo kakra bi na wo kire se bi wa. Extra madwene. Your friend Francis, unimu no. Okay. Francis Akambe, unimu no. No. Me pa cho na wo kro no no. Asa bibisa. Asa bibisa, menti ase. Asa bibisa. Yes, okay. Patricia, Francis, only ne was saying. I saw more busane. Oh, mamma, me so one na me bisa wo. You were no no kasano. You know, me your ba ye pese ye say. You know, bisano be bisame assemble kum you know. We are esa. It's many months or so. If you are no be assemble brewa. No bisano. Kwala dudu awo no. No awaka. Okay. Na wadawroma wadi aba betu ye ni mu se enkoda no de di nkan ne de otwa to enye ne dia eye no kre no ka me dem nkan re busana so maka di bia kire na wo ba no pani no na asire pia ka kire no na pani no wo hene fa price say ate so bu so no Francis na nkasa enti ade be na asi a ebetumi ama no akeka sansemeti say okay ade na asi what the na asi me ba chawane no one can tell so you someone you be na asi be ma naka wa be kan asam no e kire ya adwene me yo ba Edi me chiri ma dwene ni enti me fra wo bisa sadie na asie ma yim no sasem a wo ka no no kra bi na wo ana no kra ni sai na tie me ba so tie me kakra ni tie busuam me de busuam ana obewu mu obusuam ana so opa me ana me di na ti koye ana nyina ye kwotena ase enti sasem aba anko be dane ato me busuam o dane to me busuam pe ni kakra wo se kona papa mako rent dan mamba de edisi epie me ko rent dan ne bu jape ni kata o se fa me dan ti kana brem no office kana mama na me sansan le ti met na senhwe nkwala o sorry apa na o kata ne wona ne bae ne se me me bu jape ni no ni nyansa o nyansa ko on kata asem na nkire no se on ko fa dan ti kamera wan ko bu jape ni ho bi mu no di me ni tre ayi komase asa ne maybe fie busiam to no na mo no fie busiam a ni de ni fie busiam enti me nka masam ni tiza e wo bra ni fie busiam enti so fu sa ono ni o pe ni ono na te ni wote wa bonten atetem e na da madin so obi o yi top money e to wata e to nsuo e ya banka e ma nkola dem e to atade e hwa nkola e tie ni school fees anka ni o ye no konye 10 years ni bra we atena 10 years man ji 5 years da o se won mu bisa no o twankura na me bi ya meka o ti mi fi yo ho first am for this case ni ba ya ye friend na me wa sorry enti me phone me da silent enti man ti am pa ko no ya ko ha sorry ansa na me hu me ko no me friend no mo so ma phone program no e no fa no ho so te no do ko enti me ka ti me ko no ka te ne se e da wa ye ready for da ko adom no on frame na me ni na da adom o ti na me ya ko to kan bi na me so me kan bi na ngane nkono perfume wo bra mi ni mo ho se we ni wadwuma na ma frame you ni wadwuma na ma frame you ko no ko ya na gen so o ko no wo san ko frame en na mi ko mi na bo me lo se di meti e ti so no na mo ni me se ni top money mo ba o ni edida o ni mo kwa ya ba fa fifie ho e so ma tena si ada wo mani ahe na sa nso na ni a me be ntani biem nso no so mo le bra no nja mana ne kine bo me bra na che say enu nti
ɛna ma no ɛma wo sesa wo ne mekra to free fie na madam wo so wo yo ba na wo no wo adwumam na wo prepaid asa na be ma wo ne te won timi anka se oh mo kan tell mo ma me se prepaid asa wo ni sika mpo ho amete wo be ko a wo ne nkwala be ko fie se mo ko da wo be ko na dan ni mu yesum se me ko tuna bonten na ma spot ya dropping na me dia kola ba ko atene mu wo ko to yi total two ti ya o se ma ko total two enya kwan keso so dia kola ne ko so mfa ne ma so de ne beba me ni tia fa yi ya tani sen dropping ma kola ne ko e ko so fa de ba ansa ne yewura dem na wo da dem wo so to be the light ni wo se du ma pe na so ya for bag na wo ko na wo ka se ntre yen na me no mo abetena ti bi na nkwala di na wa sorry na wa say da yi bill ni na egu mi so na chese se part na se a akwahumanim entumanim dukunim enkra school fees nim bills nim oni menum mi akasa meji mi da ye me nkwan awo wa ma ye di ade ti kwesi ada ya kwa sorry ya bana me ka so oh ye won kwan o ho eno nkwan na bi aka na de ma bi 20 cedis nko to bank ne board ye o ka ka temi so oni bi ni ti da me ho na akoto bentu ne me ko wa de kana so obi ada wu kunu wanya adwuma ni pasa ate so busa no so o mo ho won ka bi bisa no asa ba ko kwa wo wa mi transfer mana bibia mi bisa wo bia no bisa no na bia wanka no kra na ne wono so ka no ntina mi bisa wo no se wanya adwuma na wo hwe oba bi sika ye sa ne ma ne nya oye dima pa wo ye dima obetena mo ho chanto se wono asopraje ye dima ma me onsuo nyame na wo so mo no so ye nyame ko so ye no kwafo a ye wa no ka se mo wo nya da on kan so mo no ko na wu kotogo kwaso why se anya wono ne kakra nka ne awudi kotogo kwaso no also Eden. Se wo kotogo kwanso nti me bisa ne so no de se wo get o se ne de kakra wo so de kakra jetre wa boni bida bisa ne se jetre wa mami sika se me ndim fanya adwuma da ne nyina ye mbodua se de se me ni abre no ya me de bagi no ma kama no to mo fie bebre nyina na me de te wo enkwale nyina so na pa me ho no mbedidi enso obi se se so ma me se obi te ma no a me bodi dia kakre no odi ne yagora eni obufu amede nama odi ne wagura me di djuma o hu biriko de be fi asekora ni nyame na asisi ne wa ye me eni ya wa me di nam sisi ame makra no to amede nama no sisi anu fa se mi hu ni ye enti me nam go no no me po hawo me oba me de me hawo nyina ase me ho ma me ni nyina ana me ko enti so onim na so ma me bufu a o ma me bufu a wa hu na bodi dia o hu ade a wa pi hu me nem so akese tana enkwala be no to o he no o sha akwala bi onum kwan akwala pa so satade sha akwala kura wa twa school fees pen won kire akwala kura wa twa school fees na wo yesa na wo ni kesi sia wo bi sa na mama because ha cha akwala kura wa twa school fees da apart from keto na o tin kesi sia na me wo ma akwala ni ba mi kia me se mi ni ma no when you would then cha akwala kura wa twa school fees da sana be ma woni nyansa ni po be ma na me ko ti mu abra bo mi se me ne be bo abra ne be bo abra ma tuma bra bo ate mo ni po be ma se se ko shini be ma woni mu kwa oba pa so e sam fa bo mpo na wasata de ni kurasi ni ama tu ni egu ai ni mu kwa ya pa so se kale wo se ni woni wate ni woni mo be dia wo se no ni woni ni se di so woni mu da na we say afome we ni papa aya na mi ni so we nyansa abua na wo nyansa o fi lo ba yen sia ni ko so ma me ni oba be na be ni so di ja ko ma wo ma me ato atompa bo ato bi ku ni bibia o du ni ko hu ma ni sia ni so ma me ko si ni ba ma te so wo ko so ma me o fi lo ba ye nti o mi ni yes na wo ni hu ma me no ba be nko so na be ya sa o dia wo ma me ni so wo ma me so wo ma me bi ti wa no ma me ta so ma ka to ke mi ni wo nya sa me ko se ni ti en dan e ni ti en krama o ya furo ko si ni ba ma te so o ni se ni to ko wo ma me mi so me to me no ti no o ma me se anyo nti na me ba o ye ko si ni ba ma papa
kyerɛ me aseɛ ne ɛte na me no nti part me ho adwene me for the past 30 years Samutra ya minimum ba penny no ni fia wadi but for the past 30 years and what to me atna we ho sa aya ho sa ma bro papa na mi free ho to free yan me ho sa ma bra bon so asesa ma bro papa ma bro mi ya sa me ba ye ma bro na satam no de wo fa sa ba ye so no adan na wo bi a wo na mani bi a wo sofu bi na busuafo bi wo wo bi mani ye bro bag o mu bag e ma me ne bo so me ya me be tia wo ka wo to pragia wo de bi amu ne bafie me dia mu ba fitan bia me to amu de bafie na be so diskaka bo so be dia fitan bia na me ayi education na ayi me say ayi aka say wa je sa first na ma me frɛ me na man tiamfa na wo de na ho no mu to na wo so ti ho no no enye wa je sa wo wie okono me jama wo ni Nyankopɔn wo dia wo di mani me okono ma wo ni nyame oba bi o be tra pa wo ne ma o be du ba bi o ba ka sa fa de ma bra ni me jane yo me jane ya sa me tin ko tumu ana sa me di ni ko krampo we jira ha no say so komo wo pe buro nya me be tia wo ka wo nya me be enti ankransia no na wo sha wo school to won mo ntade sha wo ma no dia me pe wie ni mre nya me be tia wo ka Patricia wo to sama na mfo me ma wo ne ma se na wo dari ya na wa kam sama na die we nya me be tia wo ka wo tia to so wo ti nya kukudu asa do wa se ma ta pa do won ma na wo fra me me o ba e man be kan so kwa fra me ni nyina ye ko wo kan na wo ti bi akoti ti bi so no enu kura de se wo ni oba yi e kwan kura da ho kura ba me enti no me pa che se won na wo sho kura wo musu wo ntade wo man bia ne be na wonyi kwa ba ko su kura you some cram bi me Dari ya wa mo sama de question wa wa sama de sie wona wa na te dan ni wona wo ma na te dan ni na o ti ko so sama na wo dare na wo ni sama na de sie san kola no se be dare mo so mo ko mo sama na ya be wa mo nya dai enkra mo be dwane wo mo akasa nkoto mo sama na na me ka me to duma na odi dia wodan ni mu no no duma na odi dia wodan ni mu no samra na wo to ni dia wodi dwane na wa boba akosie ipe di sa na wa sorry na puwa na wo se wo dwane dayen ni na to be di be love them no apen van ba be tia kwa to pite da fra me ne nkola na kodem na Patricia wo ba ko che wo bi na kura ya wo ma nkola na die ni wa ya wo ba ba bi o pe dia pa me ko na me ba Patricia Patricia me say e kwai we so de wo fa so e no ba wo che so na wo na da nkura makuma akunsi okay nkura makuma akunsi wo ha we na wo de wa say nkura de say ena e ha we ya wo na mo na wo so te ho akura me ka ni ni ama sa ko ma na ko sa ma me sa me so sa me sa fa ntini wa me ho pe ni sa ko fe na dai sa me ko no mu na ko shini ba ma no to wa mo na fa sa mo ni ni papa woni nko wo ba ko ho ma mo ba ola ti papa ni ni kan tan Patricia no tell say problem no komo yi esi kro no a enkoda na de eye wono ne dia say ye first born or last born no dem ebi a wo kɔ no ho yaw ne ebi anim guase ebi na opese odi gu ana hello Pat yes madam you me say ohawa no ode wo fam nyina no a wo kɔ no enu nti na ebi a wo pɛ kwan bi so de agu anim asenti no say first born no nya ne dia last born so nya ne dia no na me ma so ko dia o mu na ko an papa no wo o papa e bi me no sa ma papa mi be me kwa ma ba ko homa ati dia ni esi ho an sa na me ba nti obi ni ho papa o mu na papa no wo Debi ye nka ne ye wo enframem ne ye ka sei
yawo na wo de kasa anasa pa ne pasa wa ne papa wu madam Pat ako sidi na o so won na o ka ne o pe no mi so won mo mi ni kura po de ye mi sa Pat to o ya da ma o ni na wo sia me ana o ko no na ka wa so mi ka da tin ya ko na me ko What they be ready for on ko ko du ha the way the besia kasam no afa Pat enkra ne papa ni na mmom no onye na sade enti na o mo papa wu no anase papa wu da papa na ngata kura de wu ne mama mi kuta o ma me brehe o mo no papa no wu on ti ase on ka ti ase fo ho sade wu si kasa odis kakra ba ye what this kakra ba ye se bia tina fashion kura no ye da ben okay wa Sunday sika ba ye sa wo ne kura na tie wo ne kura do sa na tie minute se ya me ba to me ba me nka na tenten bisa ne se akola wo ne tie akola wo ne papa se na akola ti su aba o kwa sori kwesi ada na akola ka so oh me nka de nyina ye me nkiti o nka me no be ko na so ni atade ye wo ho bisa ne se we bi na na ka akola no ko mu go school on kwa sori bi mana bisa no nka se ye wo nya ni be ya nka o so ada den Patricia, wo pacha me say enkoda no wo mu nyina ye naked wo mu sorry Patricia meba enkra ne miensa na te wo nchen enti Patricia enkra no mu sha atade wo mu ne di wo mu nko school ana we na sa di sabre wo na hin na di na tiko ma ti di kai asori na wo kono onkola na hin na di na tiko asem enya sorry asem wo de ye beba ho na tie de me ka me kire se me no me sa kwa ni nyina wo ho that is someone who ekotua wo school fees to wo books and to wo school ntade a madam entokwa ya kukura sana weyi ba ai ya friend senketu wo mu no entokwa ya kukura sana weyi ne dia ko government school because so ni na ya madam se fo because so ni na ya madam se fo mi ko tia fees na bra wo to ti pali fees first and second term kita no not one Patricia, who me be sound me be sound say. Ye kasa no kasa omo papa wu. Ni ya na nka me Patricia to buase. To buase. Me ka say problem. E wo ene bia on Sunday sikampo enfama. Ena wo hwa koda no mi ni se me yansa. Baby madam, on Sunday sikampo mamme. Ni kurasi ni ba we ya mi gina we onu so ni sika pama me na me tele dem no o ma mi sika ni bisa mi kon so dem na wa da ni ti wo so dia mama sati wo mo papa nche enti bi sase enkra no wo na wo san di sika be hwe wo mo ana mi na me so me amete bia e dania ye me sie bi bia ye mi akata ti almost school fees wo dey books wo dey sani man why na yo what the yama na why na yo sani man why na yo why na wo san yo me say me mama actually if you tell me say me say e dan ya me say me na me say me prokura me ga no ma wo ma so na me ba ha me say me ba me say ko ko nti pa me e me do ha Pat me ya ba bi adru ne de because I'm crying ni papa Ekrani ye say da be no yi sika me na me ton tade me na me di omuko school but dem cry me yensa so wo papa ho me pa cho say na wo ho madam ya me say o say ni wo papa ho your friend say na ya ta so ko da ma dia so ngwa na ye bibia na ya da wo ko da ma dia so na ko wo na wo ko mo e da na wo do mu na ana say da me bisa question me catch my answer obi o wa na crowd dey papa ni o mo na say alright na sa hwan kora no e wo mo papa ho e be se me hunu me say e ban na wo dem no e no ko na me didie
me jare me ntobua wo se me bibia ye me a okay papa wone ba no netie ba eda wo dem but omu ko school omu ko jiska wo ma me ho me na o ma me na twa school fees Marcos ketwa ni awe ketwa ni di n'echi no aya okoda ho wo fi school ba no akoda ne nchen ti so anopa odware wia no asan ba me nchen abehye ne ntade no wahye na okọ school to fi school ba obaba betena se anadwo no asan to no asan akoda nkwala ne me ne no na echi enyo ba no na echi amkra ne kra enyo ba no na apart from ketwa no apart from ketwa at some look corner ye na senior akwala ne ba me nchen ya no wadi mirika ba fa no na enyo ba no ena wugya ketwa na asan obefi anu cramp na won start school ye obefi me nchen no won start school ye echa make say na wo hwe no na sanya oba no na ogya ana anu cramp anya no se anya anu cramp senior akwala ne ba me nchen no aba fa no ba ne nchen akwala ne ba me nchen antina me ye den o ma kra no nchen hello yes ya me yiska ma no ada na enkra ni nyina no ewo omo papa oba ba ko no last one ne de oba ne ho a na wasa ya be fa wa de me say ada no omo nyina ewo ne ho ba kitwa no anko a nei wate say nya ne ba no wo ba ne ho a no wasa ya be fa no na wa ya be fa no wase oba ne ho a no wasa ya be fa no last born Busane say many 4 days ni yi akola ni ti hospital oni ni bia na. Besa so wa bo ma na. Ni sa akola yare. Ano na me wo so wo say. Ni o mo ho bre. Ni no wo time. Oni no wo say. Wo kwa de wo ha wo papa. O bo hu de wuro. Wani wo bre so wani bi so na tie no na menti ase no because menim say omo ye 5 ba ko ne de wanyini pani no wanyini etu oye na dwuma aka 4 miensa ewo ne ho na ba ko ho enti na niam bi o ho ade menti niam bi ase mami bi sa osa oba to oba ne ya tete wadawroma ekwara no pani no ane last born no eye ne dia ati so busa no okay but ono se watete se nya ne dia ama pani no wo ba pani no grat ne papa nchen se ya eyin fa wo pani no me dia minimo oro na oka me dia minimo wo henefa minimo se minimo se so busa no kaka ko na wa pani no what hene so ati so busa no ni pa na wo ni ba dia wo pani ne te minimo da dia ni nkomo da bio wo no ba pani ne di nkomo nya fie sai me hu kura men kai Pat. So no akoton no so dia minim. So no hu say nya ne ba no akoton no dia nya ni minim wa. Sada ma na akoton wo ba no awuni. Jai me ba. Na mi hu no. Me pa twa mo ne nkasa ho ma me na me bre yi de ye ewurade nyankopɔ.